So o reng hantle ntla o bua e ba Free Sisters ga iqoqele amen akso tsamaetse ngata mara ke kile ka le bona fela ho eo mo e khuletseng ho yona from meriana tiketseng jarteng mara le bitla pela gate le teng le ba ruti ba mo ba hasa ba kreke eo e pela e high ya e khuletseng ho yona ba hasa batho ka metsi wa ntsho wa ditopo wow hobane ene metsi wa ditopo ba wanka kae ene ba re ba hasetsang batho ba no a ke tsebe a ke batlo bua shano because nna ke ke re taba tsene ke tsetsa ba se ba ka tlong o ra ke bona so ba tlo re fela hai ba reng so ntate mo nna rata hore ntho family ha e rata taba eo in ya bo sona ntla ba jetse ra ke bona mariana ka kreke so ntate ba se ba qeteletse ba se ba sang gole because nna ne dula ke bona bobi fela krekeng so ne se ke thula so metsi a ditopo ba wanka kae ha o shebile o tsebeletse kae go tlo bo tsebe ke metsi a ditopo ao kapo ke ntho e ntse o nahana hore ke metsi a ditopo ke tsa ke nahane okay meaning wa tseba kapo o bone akere bone o bone eng sisters ha re qoqe ra iqoqele a ke re metsi a ditopo o tjho re o ile mo shaka wa hlatswa stopo